Kalau le ta hai gym manners and etiquette gymma ti turte ti lo turte midang ta na nuam sa jok te midang ta na workout nuam jok te le ke mani ngei point an nuam sa ta kan ba workout the dan tur kha ba jong so ni sebera join ke coach plus kan ye ke international certified personal trainer kan when you can video tur hi apoi mo kat e me chu chu gym manners and etiquette ka te a soi tu ratta ma chan chu gym a hianin mi sang kal kan nia mi zen ang lo tak tak te du dan ang lo tak tak te ril ruput mang in ang lo tak tak te mi sang mi mak tak tak te mi fel fai vak lo te kan kal khom thina chuta chuanin ke mani chawin kan workout lo thina mi dang workout ve tam tak oma khan tinge gym hi mi nol puitan nuam sa tak le kan bulo workout ve te tan ni mo ke mani ngei tan po tinge nuam se le zo ka kan workout thei dan tur point sang ni ka hriat ta ro se don ni ama sabera chuanin i gym kal na eng gym nge ti khai hriat ma sak ngai ne gym hi tam tak oma power house ti te oma power lifting poka chu ti te sarkar gym te po oma chu te bokin private gym te oma veng chung gym te oma when you ko video ko ron sai tum bra chu mizoram gym za asom riat za asom ko borvel hi chu private gym ni mal ta ni tlang pui chu hoa che tan tu chu lo sai don ni ma sabera chuanin private gym a chuanin nei tu nei ni chu wang chuanin gym nei tu te kan respect nga ya gym nei tu te kan za thia nga ya gym nei tu te zai ngai taka workout kha am saber pakhat na chuan ni adot le chuanin gym a kan workout ta antinan station pakhata antinan tan let's pull down machine khala umta let's pull down machine a khanin antinan tu lai chuanin ka mu thin chu te rol tam tak hi let's pull down machine ate ni mo machine station pakhata kan thup zel ni chu mi pali panga te kan oma entenan heta sira khan mi pakhat khan kha machine khalo man ve kha du mai thei khami ni wang khan station pakhata khan teu lo tu ni chan chu in ken ti anga ya station sang in sender khanin adot le lo mang tur tan khanin nga re tu kha ngai lo thina khanin fel fai ta khanin dot le mang tur pon hun re tu lo ngak chu nga ti khanin fel fai ta khan workout le theni adot le chonin bench press pati tumta asai bench press tin tur bula khan mi pakhata lo uma vakal to pa bench press machine vakmang top lo khan abula loading kha chen pa emo sar emo jima chu sar te boss te kan intime chen ta hi ni imang lak lo em amang lak lo a te han zona zo thin tu entinan vakal to ba vati pop kha amoi lo achan chu kha pa khan kha bench press kha aman lai polo ni the ya alo ni lo the chu ma chonin aman le man lo kha zo ma sak kha a hoi hom chu ma chonin pati top lo khan in thate te indil khan nom seta khan kan workout le the me don ni apathum na chonin machine lo mangta i machine man let's pull down machine lo mangta khata khanin mundanga vakal lok te khai ngai the mundanga inge motui botol balak lok te in shuk na tur towel balak lok te khangai thina khatani kalsan don khan kha station man lai khan inge motal material in che antinan tui botol ni mo I phone ni mo I towel ni mo inge mo rem chang tak kha I che nga chonin midang lo mang le tu khan kha station kha man lai ni ti kha lo se nga chuan I man lai kha I le nu khan I va workout chun zom le ten chu tiang ni lo ba engma po nu che si lo ikal top kha chonin local ta se kha station kha free mo tianga kha station kha lo mang I va le tanga awkward to kan I bom theni chu man chonin enge mutal nu che chin kha azia e mani adok le tan chonin jima hianin kholum lai chuan emo than nga mi kan ni chon towel pai nge thin tu ni chan chu jima chon mi sang gal khom kan ne ta khanin then kha chu ten chhedeu ten lo ni the ten chhedeu lo tan po thana lo noi kha amoi lo chu an chonin nangma tanga than chuak shuk fai na tu rang towel kha I pai be sim kha ngai ni chu bidang mang le tur tan man no ma le nangma tan khan a se sela mani than chu fai me kha a hoi ho ma pa ngai chen chon chon than nga mi kan ni mo ni pui kholum tak lai chon mani man tur towel han kena han shuk fai me kha a theya then khan jima chon in towel lo sa te pom thina ma se kha ten khan ni lek lo chen ba khan mani towel han kena mani than machine lo kai te han shuk fai me kha fel fai a dot le mang le tu tan po nuam sa tak khan amang thei don ni achut le tan chonin nolai chonin khwaluma gym kal te kan tama gym te lo wo pakan than te lo tlan sa ta chonin vo workout ta ni vo workout ta khoi lai nge mo khoi lai emo tang khan rim na ngir kharon chuak ta ni chu hatiang rim na ngero chuat tir tu kha ni sung che chumi tu chonin hei hi lo mang che atolo tuna kaman lai po hi za som nga vel nia za som nga velin jima nuam takin midang tan workout nai thlen thei man mai kha ni gym kal mai le gym kal mai la thei chonin kholum lai chonin in bol thin tu
chuan chu mi dang tan ni lo gym kal ma in bol hian workout kha in bol lo ai chon nuam in zo khang chuan in hei in mang tel nge tu ni thei sam chon pon ni lo khating rim chhuat chi ni chuan in hei man nge tu ra atau san lo chuan gym a chuan kan sia kan in fiam bor bora thian te mel hriat te ni kan in fiam bor bora kha endena gym kalna khan i thian pa pakhat khan in tu emo na taka le hei sensitive taka ava fiam ang khan va fiam ve ngot chu kha pa khan lo kha thei he lai pa ina a fiam a huat me lo kha nangma ni fiam chon a kho thei chuan chon in mi fiam tu ra kha cheng na chuan chon gym a hianin kan in fiam thina thal to ma se hote a hian mi sing rel roi ti na thei ni chuan chon in mi pon fiam lo ti ba ro kan ba fiam ve ro lo tu kha pa khan na lo huat pa chon hote a khan in mi thin rim na te mi lu moi do na kan thlen thei chuan chon mi lung oi lo na thlen ai chon in lo moi me ta kha a fin kha ka le i lo fiam thani chon in va fiam ma la poi lo ma se ei close lu to kin ni lo chon in gym a in fiam nan chin tok te she ta tha chu boi na pum pel na tha tak pakhat ani chuan pakhat poi mo ka ti le chun ni chin ka soyang box station pakhat lo loi ka ti kha khatiang thau kha ni ma se tina nangma pon lo ka ta la antina let's pull down machine chu kan shave ka ha tiang hi ni a ta hian in exercise pali panga te khati theni chuan chon in antina exercise pali panga ati theya ase voi le khata khang exercise zong ka lo ti po tum ma la kha machine kha defect su chan chu huni du rei don tu anu le khan mang du tur anom antina asir kil khata khan mi pakhatin kha machine mang du khan alo ngak rang thei chuan antina let's pull down ni lo ti ta bar pa ngai set thum set li set ni emo lo ti ta ang la khami zo kha chonin du chonin neutral grip a poi kal le nga thai ma se neutral grip pull down la ikal le nga kha chon tangma hnunga lo mang du tur pa tan khan a rei don tu khami exercise chu bang chuan station khata voi khata exercise iti du zong ti vek lo in station tanga ta khan son ko la chuan alo ol le khan station man du khan valet le nga tiang khan in hriat thiam ton ne in zangai ne in do thei ne in ti khan mang ko la nga nom takin midang tan workout nom zoling an siam theine san chu gym manager san ticket hi poimo ka tiam san chu hei gym a hianin mi chi sang hun tai lu tu ka lo workout be sam te then pe chu dik tak chon nuam sam lo chung workout te ni mo ten che chi te ten che vak lo te rim chia di thei lo te ke rim chia po lo tuar thei lo deu te lo tuar thei deu te chang han mi je sang kan oma bang khan hei poimo ka ti zual pui te karon soi nia kha lo pokha atamang chuan atot le poimo ka ti chu jima thil ti tu le ti lo tur poimo ka ti le deuh pakhat chu i weight plate ani emo i machine ani emo i dumbbell ani emo i man zo re in om na ngai i ta le thlap ang thenga chu kanin hril hriat tok lo wang te ni an te na nei jima ten lo kala an voi ni rung kala te ne te machine kha an lo da top weight plate tam deuh te kha ni emo dumbbell bot man zo na khanan da kha adot le mang le tu tan mai ba ka gym han thok te ke ni ho te nianga trainer dang te pon ni khang ho tan khan da fel kha anuam lo wa chan chu mani ti po ni lo wa da fel kha chu thil nuam tak kha ni lo wa le adot le mang tu tur tan po rem fel noi ngai lo kha ni dan tu ni lo chu chan I weight plate I man zo ni moi dumbbell I man zo le om na nga ya I da le thlap anga chuan weight plate hi rem dan deuh big gym hian kan nei chen chu tiang te chu chik la ing tin ngen rem kha tiang khan adan le na po rem nan mu mal deuh khan rem la cardio thatak khani me ya chuan chonin weight plate te dumbbell te da le thlap hi amoin ava hoi hom tak em karon ti le sham ni chu tiang khan tun me ka ngai to chu thei te le poimo ka ti zual pui te karon soi ni ya khang lo po ka soi tur tam thin chat karinga chu ho chu comment section a khan du le lo soi ula khang zong ka voin video a karon ti thei te ni ya mu no min tia beng war thla kin ti ya chonin he video hi in chen te ni mo mo in ti zual pui ho te ka lo share ula mi lo like mi lo subscribe sak toring karon som bek cheu ni peace out